Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Bernard. Adi na kayat apadakamat ti lugar na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti kapadasak iti biyag. Tabarang makaibati ti adal kadag iti padak adumdumngeg. May sak amakun ko na abinabae. Ngem kayat kulat ti agbalin a padre di pamilya. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Bernard. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nya kadipay lang, ter aramiden nyo dito'y nanang. Di mo't ko na yun nasakitan ti sikat yung agdumog-dumog. Iso asya kung ti agsagad dito'y arubayan. Ay, Nagadungamin akanayon ti matnag abulbulong dagiti kayo. ay, nalagip ko nga rod anak ko. Tiyan niya, nanang. Ang mga no lumabas manen dagiti nauyaw at tao. Kat soronan da kanto manen no makita da kang agsagsagad. Ay na, mother dear. Baybay-an nyo latan dagiti atat tao. Kan maysa, agpay sumat amalambuta. Kitaan nyo man, saan ang agbayag ije construction? Wen ngem adong matimabalin mo asumrekan. Kasi ita, adda ka iti may sa agroserya nga agpapaay kas cashier. Adamat ngamin inadal mo anak ko. Katuan mat, nanang. Isu abaybay-an nyo dagita. Ma-stress kayo laang no panunutan nyo akanayon. Alan, umuna akong nga agawid. Yawid ko pa'y ngamin dagito'y green nursery para ije balay. Ay ket, itricycle mo manen kita. Kata niya pa'y ngay. Nadagsan ngamin. Ay, Jack mabagkat. Nan, pagkatakman. Saanan? Amok manan ti planom. Kantyawan nakmanen. Gaputay bagam manen analag antoy awit ko. Panawan kan ditoy. Adan tricycle apagluganak. Saklangan ti tangdanam, Bernard. Pagkatak kita, aging gay ti paradaan ti jeep. Ay, saanan? Sige, panawan kan dita. Sutil ka talaga, Alan. Agyaman nak, manong pogi. O, ato yung tibayad ko. Kukwa mo ti sukli. Thank you, ma'am. Naglukon day ta driver. Ma'am ko na namatan kanya. Hoy, gapo siguro tayong bagak a pogi. Ay, unay kan, kaanakan. Nagbasit a grocery, kan basit a bagas. Inlugan mo pa'y lang iti tricycle. No injeep mo lakuman, nakatipid ka pa'y. Da kayo matgayam, anti Alita. Nadagsan ngamin, anti. Jak mabagkat, iso nga yung tricycle kun Ay, bakla ka talaga. Ay, umay kayo kidin, anti. Sumrak tayo di tabalay. Intayo ag kape. Ay, dahi taman ang tibagayo kanya. Ay, unay mat ngaminan ay apan nakalipat ko iti Ricardo tay ginatang ko asidaan. Ay, masapul kat nga ron nga umayak dito kantina. Oh, Bernard, anya tigatangam. Gumatangak man iti Ricardo, Nexi. Ay, nalipatang ngamin itay ijay sentro. Anya arikado tigatangam. Ibagamon ta siyak ti mangala. Hoy, bakla. Apay ngo mas asidag ka kininexi, ha? Tiamom ka di, kat ipabusoy ko ken ka. Anya ka din day ta nga ibagbagam, Marlito? Awan iti panunot ko day ta abanag. Uray kastuyak lang akit kitaan nyo. Kayat ko tinalintag abiyag. Di ka man. Karitan ka iti dinanugan. Ay na, di mo tutupan day ta ataong. At tanto altaw mo kanyak bakla. Tantanam dayta. Apay nga da ka pa'y laang dito'y salas anak ko. Ingka maturugan Rabien, masapa ka pa'y nga agtrabaho inton bigat. Nanang, saan kumot anagayatan akas tuyak? Amay saak amalambo. Namuray no kasta. Kasla saan daklat tamay turd a respetuan dagiti tattao. Nang runa day di amarlito.
Apay, anya man nanti inaramid kan kaday jay a tao. Imasidagak lang mat kan ni Nexi. Ngam imbaga nakit din, asaan na kano nga ipabusoy ni Nexi. Ay, nagpuskol at talaga ti rupa day jay a tao. Ay nga ma, anya ngay nga rod anak ko. Baybay amlatan, tinapatag. Awan mapaspasakitam asabali a tao. Una nang, anya ngay nga rod. May sakmat ngamin ang malambot. Isu nga ano saklatan Ay, di mo sawan ti kasta. Gaputa amang analimlimpyo ti biyag mo, ngam day jay amarlitaw. Ato yun ti order yung arak manong alan, Bernard. Agyaman nak, Nexi. Sige nga rod, panawan kayo pa'y dito ya. Inak iluto di daduma apulutan nga inorder yo. Nagadumot tanda ito nga arak, Bernard. Apay, anda ka din nobya? Iso nga grambakta. Ay, anya ano biyamat nga ibagbagam? Ne. Apay nga rod nga gluwa ka. Anya nga rod? Binasted na ka din ni Marlito? Anya? Andi ko! Apay nga danog ka ngay. Ay, Nagpigsa ka ga madumanog. Anya man ang tipagkaskas taam aya. Ibagam man. ay na, Alan. Nasakit mo't gayam ti mapaay. Imparupa kanyak ni Nancy Adina kayat ti lalaki ang malambot akas kanyak. Anya? Dahita ti pagsangitam? Angam kastoy mo ti may bagak. Oh, No di nakakayat ni Nancy, agbiro ka iti sa balim. oh, Iwaras mo ti panangkitam. Amok nga dapay babae na kasagana ang mga yatkan ka. anya? Asino mat kumangay dayta? Panagkulag. Awanan at talaga ti babae ang mga yat kanyak. Gapo iti kastoy akasasaad ko, Alan. Mabiit man laang, Bernard. Dumagas ka pa'y man dito'y balay. Apay ka di anti. Anyat ibagayo. Ibagayon adagos. Tama nga numaladawak iti trabaho. Apay, nagdaton kagayam kini Nancy nga anak ni Mang Joel di tadaya. Unanti. Ang binastad naklaan. Pinabainan nakpay. Apay ka di. Di munto mga minpilpil yan anaimbag ti pagdatunam. Lalaki lang ti pagdatunam. Gaputan na lukluk ng paymet ti garaw mo ngam dagiti pagdatdatunam. Apay ka di akasta kayo kanyak, anti. Imbes nga sakit dak. Ngam saan mat? Kasano ka agraraman ka mo ngamin? Ay na di mon arapaapon ti mga asawa iti babae. Gaputaawan mangayat ken ka. Ngamin, mabuteng da nga isukat munto ida iti lalaki. Laglagi pom day nga imbaga, kaanakan. Anya? Unay kan Bernard, kaslamat la imot mong tilubong kapoy ti kastala nga masimmang pait. Di naklatan ikaskaso gayam. O sige, ang trabaho talatan. Talaga siguro akas to'y tigasat ko nagbiag dito'y lubong. Amok, andamanin ng pasakit kan ka. Ala, agsarita tantulangan ito malam. Intamanin aginam iti istor ni Nexi a best friend mo. Naimbag pa'y nga ron ni Nexi. Takanayon nakamaawatan. Iso nga rood. Nasayat kan ka ni Nexi. Anya nga ta, narmam laanay. Oh? Ay, saan Alan? Diyak kayat ama perdi ti panagpagayam mi kan ni Nexi. Amangan no kagura nakton, no bilang taagdato nakankwana. Nakaluto kayo ka din, nanang. Itay pa'y anak ka. Si kalag matan ka ti inuray may isaasaan kami pa'y anangan. Ay, amuyo nanang. Nagkarumot ni Auntie Alita. Tila pa kibibiyangan na. Pati ti panagdaton ko iti balasang, dilawon na. Agdaton aksalangan iti barot, tapno saan nan adilawan? Ay na, anak ko. Ay, baybayaan mo ni Antay. Kaslasaan ka na irwam kan kuan Malakid din, ingkag punlos. Intay mang rabiin. Naimas ti si daon tayo ita. Ha? Ani ayat inluto yu asidaan nanang? Nagluto ak iti pinakbet. Ngam, naimas ti may inted ni Nix. Iya para kan ka. Kare-kare ko naman.
Ala ni Nanang, para kada tayo amin dayjay. Ay na sigurado, adumanan timakan ko. Gaputa na imas ti panaglutluto ni Nexie agayam ko. Happy birthday, Nexie. At iti sagot ko. Ay na, nakarkaron ang nagminar ti kinapintas mo. Gapu iti bestida suot mo ita. Bagay mula unay. Agyaman nak Bernard. Ayan nga'y danana Bernadette. Dagi daman umasidagdan ditoy. Naragsak pa nagkasangay mo. Nexie, balasang ka. Agyaman nak Nana Bernadette. Ala, sumango kayo. Ado ti makan. Wow, what apay cake. Oy, ala ka alan. Apay nga pinicture na kami kan ni Nexie. Ah? Gaputag bagay kayo adwa. Anya? Di sumarunon tong atindaran kat ti panagkasaryon tao. Ala, ni manong alan. Tila ibagbagana. Imposible ang mapasamak ti kasta. Gaputa sa anak at type ni Bernard. Ha? Hoy, bakla. Ah? Mabit man lang. Nagsarita ta. Apay kadimanan Marlito. Anya kadimanan tibasol ko kan ka. Awanan kay tibayin. Sana si Kalang ti mga kanya kay ti puso ni Nexie. Ah? Bugbugan kay taayop ka. Ay, awan amok abasol ko kan ka. Gamno siyak ni Nexie. Talaga saan ka kayat? Gaputa mamartag ka lang nga ruden. Dakas pa ito ugalim. Nagbastos ka pa eh. Aniya. Ulitin man timbagam. Ops. Di na kong layatan iti danog mo, si kang agin pupogi. Ah, Iparaman ko matidanog kan kugtar ko kan ka. Gaputa agruam kan! Hoston. Nagpigsagayam ti kugtar kan tanog mo. Nay ko, Nexie. Ay, inayadam at ati panangagas mo iti dugol ko. Ay, nagsakit sa amat tinakam mo ang mga agas kanyak. Ay, sorry gayam. Binugbog ko ni Marlito. Ang mga numaditirik namin tikas dyan nga inaramid ko. Ngam isumat ngamin ti mo na. Kasta gaya ma. Anay ko. Ay, di mo pisilan Nexie. Masaksakitan na. Intun ko, inagkan ka. Di ka man. Amangan mo't no ni Marlito kit diti kayat mo. Ah? Aday na. Naagasa kong dagiti dugol kan sugat mo. Agawid kayon kin ni Nana Bernadette. Sige nga rod ket agyaman hak. Wen, agawid kamin kaninanang. Natalgadan ti panunot ko. Gapu tapi manawan dito'y dayji Amarlito anaturay. Ken kaslasig siguro. Ay, happy birthday manen Nexie. Nexie, pakawanan na kumaa. Nexie. Bernard, pinagpatamatan ti imak. Kan, api nga kitkid daw kay ti pamakawan. Di na ko makagura. No jakon kaya ti makipagayam kan ka. Anya, ngam apay. Jak ngaminan kabalan ti makipagayam kan ka. Gaputa nagrusing tayat dito'y pusok para kan ka. Anya. Day tatipod no. Nga maawat ko. No bilang takagura na. Gapu iti daytoy nga impudno kan ka. Bernard, kamodyanan na. Nauray kumitlaangan nga ibagam kanyak day. Gaputa iti pa'y nga inururay ko daytoy agundaway. No kasta. Agayat kamat kanyak. Juan Bernard, iti pa'y nga agayatak kan ka. Ita, addan talo nga anak mi kini Nexie, Mr. Lonely. Sana ka nagbidot anang pili kan kwa na. Gapot aman nakaawat, kan nasingpet. Kastan katagyaman nak. Tuy pagayam mo, Bernard. Bernard, pagayam ko, agyaman kami iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Ipakpakita tuy kapadasam, at talaga at itao ti agpili iti gasat na. Di mo mat inlibak nga da babae ariknam. Ngemkit di,
pinilim ti husto. Ket nangasawa ka iti babae nga iso ni Nexie. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Bernard. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Arlene Agustin, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.